Cha an dúg an bíag mór an Gaelic an Obar-Dheathain, a bhir cúnta slúí 2011 ha 1397 dúine ag a bheith Gaelic ann. A tóir buidhnean in na foscail go bhrosnacha agus a lesacha Gaelic an Obar-Dheathain. Buidhnean mar Club Gaelic, Cóisir Gaelic Obar-Dheathain agus a bhunscoil Gilcumston. Chai Cóisir Gaelic Obar-Dheathain a stréideacha an 19 cógad sa gá, agus bheith iad cervical ag a bhád 2014 an inar níos. Thosaigh Gàidhlig Obar-Dheathain a Checkas Gaelic an san 8 bhliain díag, agus an san 50 bhliain chai scríomhad dorin Ian Machagóin agus Rui Macoma sound. West, yes. Ik leer an seach an seo. Agus nuair a bhaisian ag a bhád an an inar níos, bhaisian go má suidheachadh an san nárbéis púrst, púr sin an tresáte an san an nárbéis sin. Is mi sé baking down happen, how we against the Gaelic economy, how we really Gaelic against idhlig go buidhnean go buidhnean agus bréimagaid. Mis sé mar Labhairt agus ha mé a úste jazz, sa mé fuideach an Obar-Dheathain chum fichas a siach bliana, agus ha mé cúpla sa scoláirich agus ag an nám seo ha undiac ac sa scoláirich sa na háún ac an irita sias a chanis chata do bhadar suas sa sin tobalte mé éisiú. Is mis sé Ellen agus chaimí gan School Gaelic ar Snúdheachadh. Nuair bheith mí ann bheith ceithit sa gachlán a nuair bheith mí ann bheith mí coiad ar Donnaí Dochman agus Déanais, mai gléime. Stála Obar-Dheathain, ma mé an Obar-Dheathain is na trífichiatain as línacha seachad agus yn feuchainn y fagamar Obar-Dheathain sé gyrwach o ffwyr chamíchalar agus hwyr yn ddyniag am obad an Obar-Dheathain an an naicid diag naicid sa sia agus charm sy geri hyn I dydydr. Haben am allanach Gaelic agus ietri ag an Olhai Obar-Dheathain, ha rawn na Gaelic gymwr carstil, ha yn clas ac yn big at ha crach ma. Heich mi yw cearch o feuchainn agus cearch o coris gach siachin, ha iad sporsio agus ma son na Gaelic acyn. Ha rawn na Gaelic big at hasin Labhairt. The classroom go play down with you. Hey, gemach chytterno. Ha chytterno, is the cod in the horse the goonye. Speaking Gaelic. Agus ha iad mair som tofu Gaelic an an Obar-Dheathain. Agus well. Because I could you achieve, well she does go put in, could you? So the padding of the thing Cháisig yn common ceart a Olhai Obar-Dheathain an an 8 cúgad sa 3 le Luchd Labhairt na Gaelic son áte community a cruúthú far a bhréine canan agus ara a chuir don culture agus ceol Gael. Sé an common a sinne haun an Olhai Obar-Dheathain. An dú, chuirí sin fáilte thuine áte san bí ag go bhfuil uí an cruúsin Gaelic nó Celtis. Gach blina ha céiliawn agus ha aici festichig achín Mucheltis agus classic in Q. Ha fwyr sé at fwyr a hawn.